Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle göstermeye bir bizim har babayımız. Mana bu bizim ay burnu kapandı da bu bizim babamız ve diye babacığım. Anası harnen dolu. Bugün istedim sizlerle göstermeye çok şiddetli yer. Yer называла балабан деревья. بسرعة خدجي كلنا صبايا خدجي خنداو يرماس مليون خنداو يا وناردندا جنس بخير يا وناردندا خرمزة بيبيك Сашвая! Не ел сосу. Yok. Yine bir soğuk, bir de sıcak, pek güzel har. Güzel soğuk ve pek yaray har. Selam. O. Я сейчас очихал Кирилл. Сейчас я халдас бачхлар.